Ti surat mentay ikan biyagi ta agundaway ket naggapo kanipagayam tayo nga Alison ti probinsya ti Ilocos Sur. Adamot kapadasak akayat ko apay drama. Bueno, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo ani Alison. Kurang ko pa dito, Alison. Payapayang pa di aglakla ko iti mangga. Gumatang ka pa. Nagrawat ka mo ito ni Telsam, Lani. Unay daytan? Ay, Master Ganterig na ti aginaw si ka. Aginaw? Kunam? Masikuga ka, ni. Anya? Oo. Apay, akas lang pakarikot ang timbagak. Awan pa mo. Panggadak, Lani. Kasanungay. Makasapul kan tulata, Di, sanda pa lang agkaskasar, agor nung tapay. Okay lang ka, di kan kadayta, Lani? Okay lang. Maawatan ka. Tinapatag, di na kami panawan ni tagbalin nga anak ta. No kunam amasikog manong, ikasar mo nga rod. Aha, kasar nga. Awan nga rod kwartak. Awan ornong ko, tawan pa'y mati panggadak. Di kasano nga rod daytan. Imbag no di nakakamatan tinobya manong. No kamatan nak, di itarayak. Anya? Masikog ka. Ket anya nga ti plano yo iti nobyom. Apaya di yo pala pagsaritan ti panagkalay sayo. Agor nung kanupay, tatang. Agor nung iti? Iti kwarta, Anya kumangay ti sa baling ornungan na, tatang. Anyat amok ngay. Mga no babae ti ornungan na. Ni tatang mo't. Awan lat panagtalit ko iti dadya nga Alison. Kasla iso ti kataaran no agas asta. Madlaw at boy. Masikog kagayaman ngam apay ngay adin na kaikasar. Agor nung kanupay nga rod iti pagkasara mi, tatang. Apay, anyat trabaho na aya. Ko, agbirbirok pa'y laeng. Ay, kanon to pa'y ngay lanay, anak ko. Uray, mga kailangan iti papilyaw, ta maudin to, ti selebrasyon. Agkasara kayo iti huwais. Saan nga min na mabalin na di kay agkasara? Tanay, masikugan. Sinikugan na ka, di pa'y matgayam nakasagana ang mga asawa. Naglaingan? Apay, sikog now, kasar later? Nangalamot iti kasta. Kasla play now, pay later, mutan, ti pa may anakin ka, anak kao. Tatang! Nay? Sumra kasi tayo. Salamat, sweet. Manong, uwan kayam. Iso ni Betty, Alfie. Betty, ading ko ni Alfie. Hello? Hi, Betty. Sige na, adda pa panag. Mabati kayo, dito balay. Alison? Kayo lang ba talaga ng kapatid mo ang nakatira dito sa bahay niyo? Oo. Uwan, sweetheart. Kami lang talaga. Kasi, maaga kaming naulila. Inampunta kami ni Antimi bakit abalasang. Ngam, adan ije abroad na ije nga Antimi. Ganun ba? Oo. Kaya tuwag kang mahiyawan. Ipapabalay mo, sweetheart. Ala ka, Manong. Kasanon ngayon nila ni. Anya ko ma? Jak mating kasar. Ala, masikog pa yung matngarod nila ni. Apa yan, di ka masyan kan kwa na. Anyat maramidak nga yading ka. Dataw matngarod ti kamatanda. No kasta, dito yan, ngagnaad ni Betty. Ay, saan? Agawid ko man ijay siboy di na minsan nakalman. Di nakmat ka no mapanawan. So, pagbigyak Manong? Jakmat kaya't kumati kastoy ading ko. Dagitimot ngamin, babae ti kumamat kanyak. Alangan mat nga itarayak Urayak ta kaasi na ading ko. Tarog kumatag. Alpay baraw, mabit man laeng. Nakayumot gayam, tatapilaw.
Magkuman. Pudno aya nga da kano sa bali a babae ngayon salpat ni manong mo, di balayaw. Mga tata, di mo ka naman di kabisat na. Alpay. Uwan tata. Apay kanungay. Good night. Adan responsibilidad na itanak ka. May tamat nga rin, dildilaw kiti kabsat ko tata. Ibagbagak mo. Ang yaling-aling na nagiti ibagbagakin ko na. Ibagam tuman, ta kayat ko akasarita alpay ha. Uwan tata Pilo. Ibagak to dahi ta ni manong ko. Anya ko matipagsaritaan may. Apay, asawak di anak na. Inkasar ko aya. Injak mat pagtalikodan ti responsibilidad ko iti ubingkat. No kasta, talaga tinalikodamon nila ni. Manjakaon, ngam no adalagat kwartak, suportarak to ati anak ko. Sana problema dahi ta ating ko. Basta jak kaya ti makisarita iti amana. Ang mga no makangagak iti sana na saya at kat malawanak. Buntis na ako, Alison. Anya? Ay, paano na yan? Wala pa akong ipon. Di, kahit wag mo na tayong ikakasal? Kasano no aganak ka? Ganito na lang. Umuwi ka muna sa lugar ninyo. Tanay, amomad. Sino nga iti mga sikasukon ka no aganak ka? Alison, samahan mo akong uuwi. Ay, wag na. Kayang-kaya mo na yan. Pagkatapos mong manganak, babalik ka ulit dito at magpapakasal na tayo agad. Paliwawang katdiya. Pag-asam na ita. Idi masikaw ti babae, pinagawidan. Anya nga iti kastang aramid ti may sa alalaki. Tatang. Iso asika ha, bye-bye amon. Kabulanam itan. Padak kelam ta anak mo. Na oray awan amana. Di ka namang namnamay ti dadya nga Alison, tapaliwawang. Ang mga no kakaasikan to lang iti sidong na, no makitipon ka kinkwana. Uwan tatang, napanunot ko man dayta. Ang mga nadada tirigat ko na makidanahakan ko na. Wala, puro konsumisyon lakit day ti ipalakam nakin ka. Isabay-bay amon. Kabailan kayo abyagan iti agbalin nga apo kao. Diyak na puutan na si mangpet ni manong iti rabiya. Pero ingay ko, ano aldawan. Di pa yung namikat. Manong! May, ang damat kadwa na nakainda iti kama. Ay, babae. Ay, sorry. Manong, doon tinapututam. Kastam kadilatan, kasanon agsubli ni Betty. Sublian na ka, paman na makapagpasngay. Tiyak kayatan ni Betty. Nagpalpalabasak la iti oras ko tayo jay. Manong? Ni Ira ti kayat ka. Ta fresh na fresh. Iso ti kaubingan iti amin ang girlfriend ko ating ka. Promise. Ison ti kaot dyan. Ti maudi a girlfriend ko. Ken, ti agbalin niya asawa. Promise, ating ko. Sabali ka naman ang asawa na ita, lanay. Uwan tatang, nadamag kong dayta. Talaga a playboy ti loko. Husto mat, di ka nakidinakan ko na. Agtutuok ka kumaita iti dinana. Uwan nga ron tatang. Iso nga oray din na supsuportaran ti putot ng kanyak. Okay lang. Total, nakasapulak mo iti panggadak. Oy, pag tinulungan ta abyagan ti anak mo, lanay. Agbati ka dito balay Ira ah. Ta sumurot at kinading ka. Inag makitang dan iti construction. Masapol nga gurnungak para iti pagkasarta. Sige, Alison, makaamu ka. Kayat ka nga sawain Ira. Sikati kayat kong ikasar. Iso nga hagagagita ko. Inak maki-extra iti construction. Ta iso pa iti mapurdiyaak. Andito na kami ng anak natin, Alison. Sorry, Betty.
Atan sa baling asawa. Sorry. Ano? Pero, paano na kami ng anak natin? Suportarag tanak ta. No, adan ton trabaho. Basta, sorry. Atan sa baling asawa. Sorry, Betty. Walang hiya ka, Alison! Walang hiya ka! Ay na, makabanugmat gayam ti trabaho, mading ko. Damon pala ngamin ti sumurot kanyak manong. May ruwam kan tumot lang ha. No, jakla pampanunutan ti panagkasarmikin na ira. Pagan ano kumatag construction niya. Masapol. Masapol ka gurnungat. Ta narigat mat no, mangnamnamaklat takin ni Auntie Jabrod. Isungarod ako nakagundawayam ti kadat bakante iti construction ngayon ka. Ano sampay lang ti maki extra manong. Ha? Ni Manong! Natinag! Diyos ko! Manong! Manong Alfie, kumusta ka na ni Alison? Masapol ka na ang maopiraan. Tanay, natukol ti spinal cord na. Gapo iti pan nakatinag na. Diyos ko. Sige ading ha. Inak addis kita iti kwarta am aramat. Sige. Ilisokan diti kama, Manong. Nayadam, ating, anay ko, alay! Anay! Nalala, kalma. Anday ta. May paidbakan, Manong. Anay ko! Ura na yun, atikas, ahigat ko! Diyos ko, kasya na, katiyar. Manong. Kasya na, Diyos ko. Ayra, tulungan na man na bumangon. Anyamat kang tikas to eh. Kasla alila da tao dito yan. Nanusan nagpailangan, Ayra. Parang naging bagag tumatlang. Ay na, pagduaduan ang mapasamak dayta. Nadali tito lang itilikod mo. Lupay-payan ti agpababa iti sikat mo. Uwan niya ron. Apay nga yakas to eh. Talaga akasta ka nung gayam no nadali ti spinal cord mo. Talaga ang maapektaran aging gatsakam. Ayra. Nagadupay ti utang tayo. Agasam day tangay. Nasurok a 50,000 ti utang tayo. Aging bagag tumatlang, Ayra. Panunot mo la dayta. Ngam adayon ang mapasamak dayta. Adayon, Alison. Ayra. Ayra. Manong. Naira nga yading. Awanin, Manong. Nagpakadan hindi rabi eh. Inmanawan. Anya? Di na kanon maanusan ti mga sikasukin ka. Isa api manawan. Alfie. Mabit lang, Manong. Ada tao. Inak kitaan. Makipagladingit kami tinapasamak, Alison. At tuyo, pasensya mo ti pasalubong mi kan ka prutas. Agyaman naklani. Dapat katuam. Ay, uwan kayam. Ison Gerardo, asawa. Awisan ka Oray, amok adi ka makaumay. Kasarmi ngamin intong Sabado. Agpaimbag ka, pare, ha? Kumusta ni anak ko? Ayos latamat. Nakaradkad lata. Nakasalsalon at. Bayam, ipasyar kung tumot iti maminsan, Alison. Makitam tumatlaan di anak ta. O sige ha, saan kami ngagbayag? Pumanaw kami matladagos. Mapantan, honey. Kamin? Alfie, ading ko. Nagkasanday tayo nagpanagang. Manong? Kasano kitaan? Kasano ako? Talaga, ano saya at pati Diyos, Mr. Lonely. Tauray anya pa'y tinararamid ko iti kalabas. Adalat tamat,
ti kabsat ko amang tartaripato kanya. Amok adakkel tinagbasulak, isa kas taunay ti panagbabawi kita. Yuman yan, ta inuray ko pa'y nga damapagteng ko sa ak nakapanunod. Kastan kat agyamanak kada kayo. Ti surat ngayon tay ikan biyag, iti dadyagun daway, kat naggapo iti pagayam tayo, ani Lorena, ti Baguio City. At daanak iti dua nga anak. Ti asawa, agtrab-trabaho iti maysa nga opisina. Paritan nak ti asawak amangged, gaputa awan kano ti agaywan karagiti anak mi. Nadungo karagiti anak mi, Mr. Lonely. Ngem, ti pakalidayak unay, nagbaliw, aging ka nagbalinan nga irresponsable. Bueno, papagayam, hintay dunggen ti pakasaritaan, ti pagayam tayo, ani Lorena. Nagado man ang tiwara di paraangan. Inaldaw pa ti panagsagat ko, inaldaw matnado tiwara. Lorena, anak ko, umay kan iti linutok asidaan. Naimas na ito'y. Ginagtaan nga aba. Agyaman ak nanang. Mala, ipankulatan iti kusina yo. Wanang, ituloy ko mampay ti sagsagadak. Ayun gayam, dagiti apok ngay. Ay na, nakaturog na pailaan Day off nga ni Dani ita. Iso atay ta. Ipapas naman ti maturog, kadwa na nagiti anak mi. Ala nga raw, taipan kun iti kusina yo, to'y ipadigok kada kayo. Sige nanang, agyaman akmanan. Oy, apo, Dani aldawan. Agreed kan Itay pala nakariing dagiti anak ta. At dadan di ta salas nga agay ay ayam. Bumahon ko matun tamangantan. Uy, sobra day tandani Sobra day ta aturugan. Alas Jason. Maturog akpay, kahit ko pati maturog. Ubay ka man kat tiba ka. Bumangon kakit din. Maturog tapay. Alakit din bumangon ka ditan. Inta manganan. Agyamanak iti dayti at juice at tinimplang, Lorena. O sige, uminom ta iti juice. Agmerienda takit di Vivian. Nakulay ka man. Apay asin naay. At daparikot mo? Nilando, Lorena. Apay man ang ti asawam? Napanagnagak nga at babae na. At nabasag at text, iti cellphone na. Anya? Sweet tinagan na. Ikat, see you, sweetheart, tinaisurat. Oo na yan? Kanayon na makabasak, iti text ti babae, iti cellphone na. Sa maysa, kanayon na maladaw ang sumangpat iti rabi. Ang dapat iti parbangon na sumangpat. Vivian. Maawatak matkit di, no apay nga agbababae iti asawa. Gapot aging kaita. Awan pa'y lang anak mi. Amang ano kayat nanti maadaan iti anak. Iso nga agbabain. Vivian. Okay, matkit di no aramidan nanti kasta. Tasaan ko nga rod ang maipaayan iti anak. Engaman, nasakit Lorena. Kasladyak ka ba ulan? Ay, katuan Talaga nasakit, Vivian. Siyempre, asawam day jayan. Agpimpin na tag kayo. Kalpasan na, maduktalam nga dagayang babae na. Diyak ka mo itati aramidan. Sinakit ko na. Engam, diyak samat ka ba ulan? Ay, Vivian. Iso nga isang sangit ko latan, tipan nakapaspasakit ko. Anyan? Lorena, pasensya ka na. Tas ika ti pangibagbaga, iti parikot ko. Okay lang. Agayam naman. Awan parikot iti dayta, Vivian. At the text ko Ni Dani lakit ti dayta nag-text. Bakit marabyan ng ita at daparti adinarayan mi
Thanks. Love you. Anyan ti asawak. At dapat pa I love you na. Ala, bayak latan. Bayak man nga ag-enjoy mo't sagpaminsan. Ay na, sapay la kumatag na nahayon ti kinasipot na. Sapay la kuma. Naragsakapan na kamamukin ka, Dani. Kasta akmat, Lisa. Maragsa ka nak. Namamok tinapintas kan sexy babae. Wan ganyan? Ada ka din asama, Dani? Ada. Duwan di anak ko. Siga, ada ka din asawa mo? Ada? Ngam awan pa'y anak mo. Upat atawan niya nga dandan na iti asawa. Ngam awan pa'y anak mo. Ay, magagara na klaw na yung amaatan iti anak. Ngam talagang awan matidutan. Purayan nyo. Adan tulad ta. Oh, dadan sa naan ti saan pa yan agsana. Agsana taman, Dani. Una. Sige, agsala ta nga rad, Lisa. Apay akasto tirik na ka ni Lisa. Kasla agayatak adagos ka na. Nagpintas mat namin. Makainggan nyo. Dani! Ate, inyalaan kay iti arak na inuman. Sagay sa atin. Kagyawan na. Awan gayam. Alaak man ti number mo. Mabalin ka di nga i-phone book ko dito yung cellphone ko. Sige. Dahil talaga yan. Adi ti cellphone ko. Arita. Oray saan ka nga ito ti cellphone number ko. Tanaalak mo ti cellphone number mo. Oo. Di ka una, ya. Abangan mo mapartag ka. Okay na. Basta sikat-ikat lang. Okay na. Ha? Ne? Hinagkamot na ti bibig ko. Well, pakalaglagi pa mo kanya ang itida ito yung anak ko. Dami. Una ni ti parabahon. Ngamawan pa'y lang ni Dani. Madanagan ak na. Sa di na pa'y matsumbat ang dagiti text ko kankwana. Anyangatan tinapasama kiti asawak. Isungatan da ita. Nakitaan. Ay na Dani, makapadanag kamat. Kunak lalo niya't napasama kan di mo matsungbatan dagiti text ko. Ala, sumarkan. Wanya, nangan kay ti party anapanan? Tano saan? Inakagidasar. Nangan ako. Sika, di ka pa yan lang rabi eh. Saan pa yan? Amumot adyak makapangano saan ka kagiddan? Ulay kan bakit? Mangan kalatan no kastang awanak pa eh. Ala, umay ka? Kaduan ka di kusina. Kaduan ka na mga. Text ni Lisa. Good night. Miss you. No, na yun ni Lisa. Unay mo't day tandani. Disturbo dito cellphone Sorry ha. Sa napalit silent con. Apay asin day tayo text. Parbangonan agte-text pa ilangan. Tay, namamok iti party anapanan ni nga kakatrabahuan. Anya? Sige. Ituloy mo ti maturog bakit? Ala, ituloy tan ti maturog. Anya, agyaman at tadinak pinaay iti day ting awis ko kan ka panag-lunch time. Apay ka dinapaayin ka nga ikat libre day tang. Amon, naragsakat na si katikatwan. Nataer ka ngamin. Naragsakak mat no si Kati Kadwak. Napintas ka ngamin. Agyaman na. Yan, kamangan mo sa pula na kati asawa.
Saan? Ay, saan ang anaragsakit idan na ti asawa. Kasla na punasan ti panagayat to kan kanan. Kat numabalin, panawakon. Anya? Dayta ti pudno, Dani. Katamo, naragsakat nga si katikatuhan. Nagsina kami iti asawak, Lorena. Diyak ngaminan kabalan ti makitkita kan kuana. Kayat nakasinaan, gamdi na lamay diretso. Iso apas pasakitan nak. Amom, Lorena. Maklon ko adin akon ay ayatan ti asawa. Iso nga, ingkadang ko na sinaan. Bayak idan iti babae na. Kat panggap ko ti agabrot. Lorena, apay, anya ti pagsangitam? Vivian, among kanina danat babae ni Dani. Anya? Kanay na marabian. At dapat ay parbangon na sumangpan. Kalpasan na, iso pa hindi adaganas ng agpungtot no kastang agdamagak. Anya? Nagpaaliwan ti asawa ang Vivian. Nagpaaliwan. Ang babae itan. Nay, apay anak, jak mo't makitkitan ti asawam. Sumangpad tulan no kay kayat na nanang. At daman ngamin babae nan. Uray di na ibaga, maawa taklatan. Kaputan nagdakkel ti nagbaliwan na. Di na pa yun maitad ti amin na sweldo na. Kagudwalangan tititid na kanyak. Anya, na, madidayta na. Apay ngay akasta. Nanang. Bayan man takasaritak ti asawam. Saan amabalin ti kastangar aramidan na? Baybayan yun, nanang. Saan nyo matlang malapdan iti kastang aramid na. Apay pala pakibiyangan nyo. Una, ngamaditi kastang aramid na anak ko. Bayan nyo latan, nanang. Ano sakon? Anya? Di nakman singan. Akin inanak. Singa anak. Awan kwartak ita, no kwartak di ka sa pulam. Dani, ang sarita tako mahahana yung bag. Kayat ko alawlawagan ti amin. Anya ayat ti kayat mo amalawagan. Nga da babae? Wen, ada babae. Katjak masinan. Ala. Umalaw ka ni ti sangok ta kayat konta ginana. Disturbo ka. Imayak, tadya ko na mo daramidat, Vivian. Anya tinagkurang kiti asawa ak. Apay anaramin na ti kastoy kanyak. Idi, siyak takin dialog iti dayta. Ita sinublat mo. Vivian. Ay, jak mo, friend. Tasyak. Awan samat ti pan nakasolbar ti parikot ko. Nagsina kami iti asawa. Pinanawa kon. Kat agab-abang akitan iti dayto nga apartment. Vivian, kaslanjag ka bailan. Kayat kon ti matay. Ay, daytamot nga ti saan mo nga aramidan, Lorena. Dayta nakit din ti pangkat talam iti biyag mo? Ay, saan mo nga aramidan dayta? Basol iti Diyos dayta. Kanaysa, adanak mo. Isudan ati panunutam. Vivian. Siyak tupay nga awan anak mi iti asawa, kadyak mapanunot ti agpakamatay. Iso adi ka agpanunot iti kasta, friend. Dakas dayta, basol iti Diyos. Talagagayam asanan asumangsangpot ti asawam, Lorena. Wala nang. Isa pang asiyo. Da kayo pa lang ti makamo kadagit anak ko. Agsapo lang iti panggadag. Una, siya kung ti agaywan kadakwada anak ko. Nanang. Anyamat kan ti asawam. Nagbalbaliwan. Baybayan na kayo matan a pamilya na. Nagpasulisog ti asawak. Di nala pinampanunot dagiti anak yaw. Uwan nga rod Agtrabaho ak nanang.
iti kasta, adda pangalaki ti agpaay ka dagiti anak ko. Una, anak ko. Tano adda kalatan di tangagsangsangit. Awan din nasaya at apagbanagan yung agina. Tulungam ti bagim, anak ko. Kat idaw-dawat na iti Diyos. Asapay lakuma tagbalbaliw ti asawam. Sapay lakuma, tamakamiris kat sublem na kayaw. Ha? Dagiti umasidig dito ayan ko. Mailasin ko. Ti asawak. Aday tatan. Sweetheart. Magkita tayo iti kawasan ng pintas. Well, sweetheart. Dani, iso kayang pinangiso katam kanyak. Ha? Isumat lagayam at tinalikodamon ti pamilyam. Nagpintas kan sexy a babae. Nung pa'y kasta, agur-uray kami latay ti pa nagsuplim, Dani. Sweetheart. Anya kisasahan dito ang babae? Agur-uray dagiti anak mo kan ka. Kailiw da kan. Sarong karamat kumaidasag paminsan, da ka asid amat. Umekan, Lisa. Makatan. Okay. Anya ni Dani. Di nakin kaskas mo. Diyos ko, lulawagap ti panunod na. Magsublem ka na kami, ti asawa. Nakitak ida iti department store pagpapaayak, Mr. Lonely. Kat sobra sakit ti nariknak iti daydi apan nakakitak kanakwana. Lupay kasta, intured ko lang ta. Aging gayta saan paya simbang sangpet ni Dani. Sa anak lata mamingga nagkarkararag iti Diyos. Asapay kuma na makaamiris ti asawa kat agsublin iti nanami. Kastan, kadagyaman nakitin kay panay drama